namun Koroy mengelak. Asakan demi asakan diberikan kepada DMA Islam, macam perlawanan di budak sekolah. Tuan-tuan dan puan-puan, sakit guys. Stop dulu. Wow. Itu dia, perlawanan diteruskan. Ya, itu dia, DMA Islam masih bertenaga. Namun stamina perlu ada untuk meneruskan perlawanan ini. DMA lunyai. DMA jatuh buat kali keempat. Come on DMA. Jadi Koroy terus menumbuk asakan bi asakan di bahagian kepala. Akhirnya DMA menyerang, namun ditumbuk oleh Koroy Albana. Salva